भगवते श्रीकृष्णनारायण भगवान् सहस्रमूर्ते सहस्रपाद गुरुवादे सहस्रनामे नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमस्ते वासुदेवस्य पादं वासुदेव नमस्ते शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदा आत्मजित्प्रकाशायन्दीपत्युतिदनमस्ते भगवते श्री वाद्यवादनस्य च पूजनम् ओम सुपर्णशिखत्वं सिद्धेशिरोकायकं चक्षुर्व्यतरन्तरे कक्षुष्टोमः आत्मा गोसन्नानिजमुखिनामः सामदे धनुर्वामदे गन्धेन स्वपाहा सुपर्णशिखत्वं दिवङ्गत स्वपथ सन्तस्त गौरदेवताभ्यो नमः पाञ्चजन्याय नमः पाञ्चजन्य विमय पावमानाय विमय तन्नः शङ्कर प्रचोदयात् वसि सम्पस्तन्नारायण भगवन् यागच्छय्यातिष्ठ यावद्भक्तपूजां करोमि तावत् त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदो भव भगवती श्री पाञ्चजन्यसङ्घाय नमः नमो वसि सङ्घाय नमः सम्पस्तनारायण भगवानाय नमो नमः कलशस्थवर्णदेवताभ्यो पूजनम् ओम वर्णच्युतं वर्णमसि वर्णस्थं वर्धनिष्ठो वर्णश्रीतसदनेषु वर्णश्रीतसदनमसि वर्णश्रीतसदनेषु वर्णश्रीतसदनमासि तपस्वी कलशस्थवर्णदेवता यागच्छय्यातिष्ठ यावद् भगवत पूजां करोमि तत्त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदो भो पञ्चैकचारेण कलशपूजनम् ओम वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तस्ति अभिर्विहेडमानो वरुणेयवद्युरुसगुण समान आयुः प्रमुखीः कलशस्थवर्णदेवताभ्यो नमः वं वरुणाय नमः काण्डाकाण्डकुर्वन्ति परकः पदकस्पति एवानो दुर्दे प्रथमसहस्रेण च शतेन चतुर्वाङ्कुराणिं समर्पयामि उदनं समर्पयामि पूजितोऽसि क्षमस्व नमस्करोमि प्रणमामि तव भगवती श्री प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदीशाय नारायणाय प्रियभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते श्रीकांतानिका भगवान् यागच्छय्यातिष्ठ यावद् भगवत्पूजां करोमि तात्त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदो भगवते श्रीकान्ताभ्यां नमो नमः पूजनं करोमि परमादि श्री राम भक्त हनुमानाय नमो नमः भगवते श्री जलक्रन्दापदमनुजायमान पश्यन्तो ब्रह्म देवं देवत्राय सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तरं भुज कार्तिकेय भगवनीय गच्छय्यातिष्ठ यावद्भगवत्पूजां करोमि तात्त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदो कार्तिकेय भगवानाय नमो नमः कार्तिकेय यागच्छय्यातिष्ठ यावद् भगवत्पूजां करोमि तात्त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदो भगवते समर्पयामि पूजितोऽसि क्षमस्व नमस्करोमि प्रणमामि भगवते श्री कार्तिकेय भगवानाय नमो नमः कृष्णेन रथपदमानो निवेशयन् ब्रह्मतं च यज्ञेन
त्यहाँ पनि एकचोटि पानीले गरेर कुर्दिनु पर्छ कि पुरै होइन पानीको बोराले होइन तपाईँको यहाँ अब अस्तिदेखि यसको चाहिँ अब यसबाट हराएको चाहिँ यहाँ छैन रेणुकाकारं दन्तं पशुपने वसुदेवस्य भगवती श्रीमात्मिका दुर्गादेवी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती श्रीमात्मिका दुर्गादेव्यै नमः देवीर्द्वारा इन्द्रघोषङ्गाते रेणुकाकारं दन्तं पशुपने वसुदेवस्य श्रीमात्मिकाय दुर्गादेव्यै नमः ईश्वर भगवान यावद्वं करं जातं कुबेराय नमः ओम कार्तिकेयाय नमः ओम वीरभद्राय नमः ओम गणेश्वराय ओम नागराजाय नमः ओम गणेश्वराय नमः ओम नंदीश्वराय नमः ओम भगवती श्रीमात्मिका दुर्गादेव्यै नमः नमः ओम नमः संभवाय नमः संभवाय नमः भवाय नमः शंकराय नमः शिवाय शिवतराय भगवते सामर्थ्याय शिवाय नमः नमः भगवते सामर्थ्याय शिवाय नमः ज्ञानं समर्पयामि कल्पितनाथमुनिवदरेश नानादिव्यम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदां गोदानं पितं गन्धनं जातितं पुष्पं तद्रूपं तथा हृदय पशुपतयरतकल्पितं वेदां सर्वाणि मयत्नकण्डरचिते पात्रे कृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयदधिकं ब्रह्माफलं पानकं शाकानामयकं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसामया विरचितं भक्ष्यतवो श्रीगुरु छत्रं चामरयोनिजं व्यजनकं चाद्दरसकं निर्मलं वीणामेरिमिदङ्गकारकरगीतं च नित्यं तथा शास्त्राङ्गं प्रणतिर्भौगिरः वैतथ समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजाज्ञानं प्रभो त्वं गिरिजामसि सचरा प्राणशरीरमिन्द्रियं पूजाते विषयोपभोगरचनानिद्राजनाधिष्ठिते संसारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वगिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं सम्भोतवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानजं वा परागं पीतं वा सर्वमितत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो मामहेश्वराभ्यां नमः पुनः समर्पयामि पूजितोऽसि क्षमस्व नमस्करोमि प्रणमामि भगवते श्री मामहेश्वराभ्यां नमः दारुण्यचैतकच्छवच्छत्रशिभ्यो पूजनम् ओम अरुन्धति देव्यै नमो नमः काश्यप
कश्यपाय नमो नमः अत्रै नमो नमः वसिष्ठाय नमो नमः विश्वामित्राय नमो नमः गौतमाय नमो नमः जमदग्नये नमो नमः भरद्वाजाय नमो नमः कच्छपाय च ऋषिभ्यो नमो नमः पूजनं समर्पयामि पूजितोऽसि चमस्व नमस्करोमि प्रणमामि पूजनं चिन्तान् नमः शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमात्माद्यं जगद्व्यापिनीं पुस्तकधारिणीं अभयदां गर्जन्धकारापां हस्तेस्फाटिकमालिकां जगतीं पद्मासनीं संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां ओम सुपर्णोऽसि कर्त्वं श्रीविदेशिलोकाय कन्तसुरभ्यकरं तरे मुकुटोमात्मा गोचन्द्वानिजगोकिनाम सामते दुर्वामदेवीं यजना स्वपाः सुपर्णोऽसि कर्त्वं निरुङ्गत स्वाहा तथा भगवते श्री मुक्तिनाथ नारायण भगवानस्य च परिवारस्य च पूजनम् भगवती भूदेव्यै पूजनम् ॐ देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य भगवती भूदेवी आगच्छ या तिष्ठ यावत् भवतु पूजां करोमि ता त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदो भव भगवती श्री भूदेव्यै नमो नमः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य अथ भगवती श्रीदेव्यै च पूजनम् भगवती श्रीदेव्यै च पूजनं देवी प्रपन्नास्ति हरे प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य भगवती श्रीदेवी आगच्छ यतिष्ठ यावत् भवतु पूजां करोमि ता त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदो भव भगवती श्रीदेव्यै नमो नमः भगवती श्रीदेवी आगच्छ यतिष्ठ यावत् भवतु पूजां करोमि ता त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदो भव भगवती मुक्तिनाथ नारायण भगवानस्य च पूजनम् कृष्ण हरि वासुदेवं वन्देवं पीवं जहं अच्युतं तुलसीं तुलसीपत्र अर्पणम् ओम जय जगदीश हरे भगवते श्री मुक्तिनाथ नारायण भगवानस्य च पूजनमिदं विष्णुर्पि च समे त्रेतानि हृदे पदम् समोढमस्य पागुसुरेश्वरो श्री भगवते मुक्तिनाथ नारायण भगवानी आगच्छ यतिष्ठ यावत् भवतु पूजां करोमि ता त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदो भव भगवते श्री सालग्राम नारायण भगवानाय नमः मुक्तिनाथ नारायण भगवानाय नमः सशंख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुभक्षणं सहारवक्षस्तदकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं भगवते मुक्तिनाथ नारायण भगवान् यागच्छ यतिष्ठ यावत् भवतु पूजां करोमि ता त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदो भव भगवते श्री मुक्तिनाथ नारायण भगवानाय नमो नमः दासंभवं मिलितोपचारैश्च गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि तुलसीपत्रं चार्पयामि श्री भगवते मुक्तिनाथ नारायण भगवानाय नमो नमः भगवते श्री सालग्राम नारायण भगवानस्य च पूजनम् ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेतानि ददे पदं न समोढमस्य पागुसुरेश्वः श्री भगवते श्री सालग्राम नारायण भगवानी आगच्छ यतिष्ठ यावत् भवतु पूजां करोमि ता त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदो भव भगवते श्री सालग्राम नारायण भगवानाय नमो नमः
लं विष्णुर्विचक्रमे त्रेता निरते पदं समोढमस्य पाकसुरेश्वरः श्री भगवते शालग्राम नारायण भगवान् यागत्सयातिष्ठ यावद्भवतपूजां करोमि तावत् त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्नवरदो भव भगवते श्रीशालग्राम नारायण भगवानाय नमो नमः पूजनं समर्पयामि पूजितोऽसि क्षमस्व नमस्करोमि प्रणमामि तुलसीपत्रं च समर्पयामि श्रीशालग्राम नारायण भगवानाय नमो नमः तो भगवते श्री मुक्तिनाथ नारायण भगवानस्य पादपङ्कजेभ्यो पूजनम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेता निरते पदं समोढमस्य पाकसुरेश्वरः श्री भगवते मुक्तिनाथ नारायण भगवान् यागत्सयातिष्ठ यावद्भवतपूजां करोमि तावत् त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्नवरदो भव आज चाहिँ मैले जमराको सबै भिडियोहरू दैनिक पूजाको पनि भिडियोहरू चाहिँ सलक्क रेडी गरेको छु। यो चाहिँ भयो हामीहरूको भगवती स्थापना सहित जमराको पूजन अझ कुलपितृ पूजन आदि पनि समस्त कर्महरू यिनीहरू नै हुने गर्दछ। हाम्रो चाहिँ तल्लो भएन जमरा ठुलो ठुलो पहेँलै छन्। भगवती पूजन यहाँनिर हुन्छ। अब यहाँ भगवती पूजनको व्यवस्थापन गरिसकेपछि भगवती पूजनको पनि म खिच्ने नै छु। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियामिदयेष बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् ओम स्थिरो भव बिडवङ्गा जुर्भव जर्वन्ना पितुर्भव सुखद स्वमग्ने पुरी खवाण तत्रादौतः कर्मपात्र निर्माणम् ओम जदेवा देवैडनन्देवा सचक्रिमा वयम् अग्निर्मा वायुर्मा सूर्यो मा तस्माद्देन सूर्यस्वन्नमञ्चत्वगोऽचः पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवः पुनान्यचित्रेण पवित्रेण सूर्यशिरश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जतामः पुने तत्सकेयम् पुने तत्सकेयम् पवित्रं चिपछन्दो देवी श्रयापो भवन्ति पिते सञ्जरवै श्रवन्तु न तीलोषि समदैवत्युको च बोधे निर्मित प्राप्तमति प्रक्तो कान्तेन सुजो वज्यो वैस्मज्यो यारार्ति पितृपित्रो सुन्दन्तं लोका पितृकथनमसि पितृकथनमसि ओम श्री सत्यलक्ष्मी च पदक्रमे भवराद्रे पाचुन कुत्राणि पुमश्नोदक्तमम् एकाणं मयिकाण सर्वलोकं मयिकाणं गन्धद्वाराङ्गराधर्जाङ्गृत्यप्रटाङ्गरे च ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिव पवै श्रीमोक्षन्नमि उदन्तयो प्रियादुकतस्तु कतः शुभानभो विक्रमति जो जन्मिन्द्रते हरिति अक्षतानो तथा पवित्रधारणं पवित्रहितकुशान् अभिषिञ्चतो पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा स्मत् पुण्डरीकाक्षं सभायभ्यन्तरतुजे पुण्डरीकाक्षप्रादु पुण्डरीकाक्षप्रादु पुण्डरीकाक्षाय नमः पवित्रेस्तु वैष्णवो सवितुर्वः भगवत्वनाम चित्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतजतकामः पुने तत्सख्येयम् अथ भगवती अतः प्रतिज्ञा संकल्प हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुराणपुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य सकलजगत्सृष्टिकाय ब्रह्मरुद्रद्वितीयपराधे श्री श्वेतावराह कल्पे प्रह्लादाधिपत्ये मनोसप्तमी वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पतस्य प्रथमचरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे हेमवत्पर्वतैकदेशे
नेपाल देशे पशुपति क्षेत्रे पशुपति काल्यति प्रभृतिको भागे काष्ठमण्डप मण्डले कागेश्वरी मनोरा नगरान्तर्गत भगवती श्री मुक्तिनाथ मन्दिरस्य प्राङ्गणे य पुण्यमो प्रभाति 60 संवत्सराणां मध्ये सिद्धार्थी नाम देह संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायने शरऋतौ मासानां मासोक्तमे मासे आश्विना मासे दुर्गा पक्षे षष्ठ्यायां शुभ पुण्यतिथौ यथा षष्ठ्यन्तर्गत सप्तम्यायां शुभ पृथ्वी राशि तिथि श्री सूर्य कन्या राशि तिथि श्री सूर्य वृश्चिक राशि तिथि चन्द्रमा चेत राशि तिथि देवगुरु मिथुन राशि तिथि देवगुरु अन्य सुशेषे शुक्र सत्सु एवं ग्रह गुण गण विचरण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ अद्य इत्यादि अद्य कर्कगोत्रोत्पन्न च पञ्चे प्रवणन्तो ब्रह्मा दिने शाखाय शाकन्तर्गत शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी पुष्पास् नाम शर्मणो अहं मम पुष्पराज नाम शर्मणो अहं मम यजन्मनि जन्मान्तरे वा सर्वपापक्षय पूर्वक दीर्घायुर्विपुल धनधान्यादि पुत्र पौत्र्यादि अभिष्ठन्न समृद्धि सन्ततिर् विद्यतं स्थिर लक्ष्मी कृति लाभ शत्रु पराजय सर्वारिष्ट कामना सिद्ध्यर्थम सर्वारिष्ट कामना सिद्ध्यर्थम तथा च भन बत्ती त्यही राख्दै थिएँ है मैले ल भेटिसकेँ तथा च श्री जन्मनि जन्मान्तरि दीर्घायु आरोग्य ऐश्वर्य धनधान्यादि अविच्छिन्न ऐश्वर्य पुत्र पौत्र अविच्छिन्न सन्तति विद्यार्थम कृत स्थिर सन्तति वृद्धि स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ शत्रु पराजय सदृष्ट सिद्ध्यर्थम अपरजन्मनि श्री भगवती दुर्गा प्रसाद दुर्गा पद प्राप्त्यर्थम सादा नवरात्राङ्गत्वेन दीपकलश गणेश पूजन पूर्वकं घटस्थापनाया दिवसारम्भ दिनपर्यन्त भगवस्वर्ण निमित्त यथासम्भव निर्मित प्रमुख प्रतिमायां प्रद्यं श्री दुर्गा पूजन कुमारी पूजन तथा च सप्तशती पाठ श्री स्वयं करिष्य तथा च षष्ठम दिवसान्तर्गत भगवती श्री त्रिगुणात्मिका दुर्गा देव्यायाः तथा च बिल्वपत्र आमन्त्रणादि कर्मं चाहम् बिल्वपत्रादि निमन्त्रणादि कर्मं च अहं करिष्ये अथ दीपपूजनम् नमोस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तिरो भव बिडवङ्गाचर्भवाचर्वान्न पितृभव सुखदशमङ्गली पुरीखवाहना भगवती श्री विपर्पज्वलं नम पृष्ठो अग्निपय पृथिव्यां पयो कटिको पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोदापय सोते प्रतिशासन्तमयं भो श्री भगवती दीपस्तनारायण भगवान् या गच्छ या तिष्ठ या भगवत पूजां करोमि तावत् त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदो भव भगवते श्री नारायण भगवानाय नमो नमः गंगे तरंग गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु अपक्षरपदनाथ तत्त्वतुल्लानि अवसिदातकं चैव स्नानं अर्घ्य उच्यते अर्घपात्राय नमः हस्तयोर अर्घ्यं समर्पयामि दीपस्तनारायण भगवानाय नमः मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि राजमनीयं जलं समर्पयामि पंचामृतं स्नानं समर्पयामि सुन्दुदकस्नानं समर्पयामि चन्दनाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि दीपस्तनारायण भगवानाय नमो नमः दीपस्तनारायण भगवानाय नमो नमः पूजनं यथा सम्भवं मिलितोपचारैश्च गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि दीपस्तनारायण भगवानाय नमो नमः अतः कलशस्थ वर्ण देवताभ्यो पूजनम् ओम वर्णश्वेतं वनमासि वर्णतं वदनीतो वर्णचित सदन्यसि वर्णचित सदनमसि वर्णचित सदन्यसि वर्णचित सदनमासि तबसे कलशस्थ वर्ण देवता या गच्छ या तिष्ठ या भगवत पूजां करोमि तावत् त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदो भव श्री कलशस्थ वर्ण देवता या गच्छ या तिष्ठ या भगवत पूजां करोमि तावत् त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदो भव ध्यानम् आवाहनमाजं पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीयम्
पुनराचमनीयं पञ्चामृतं शुद्धोदकस्नानं चन्दनाक्षत पत्र पुष्पाणि समर्पयामि भगवते श्री कलशस्थवरुण देवताभ्यो नमो नमः। पूजनं समर्पयामि पूजितोऽसि क्षमस्व नमस्करोमि प्रणमामि कलशस्थवरुण देवताभ्यो नमो नमः। भगवते श्री गणेशाम्बिकयोः पूजनम्। ओम हरि ओम तत्सत् विष्णु 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 बथ पूर्वसङ्कल्पस्थिरस्तु अद्यत्यदि अद्यय अधिवेशि करिष्यमाण भगवती श्री महाकाली मा लक्ष्मी मा सरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी आया षष्ठदिनस्य आवरण पूजन करण निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं गणेश पूजनं अहं करिष्ये। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते श्री गणेशाम्बिका भगवान्। या गच्छ या तिष्ठ यावत् भवतः पूजां करोमि तात्त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदो भव गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। संगाय सपरिवाराय ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम भूर्भुवः गणपते सिद्धिबुद्धिसहिताय सांगाय सायुधाय सपरिवाहनाय सपरिवाराय नमाचनं समर्पयामि। आसन्ते पादये पाद्यं हस्तयोरर्घ्यं पादये पाद्यं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि शुद्धयोगस्नानं समर्पयामि चन्दनाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि भगवते श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री गणेशाम्बिका भगवान् या गच्छ या तिष्ठ यावत् भवतः पूजां करोमि तात्त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदो भव। काण्डात् काण्डात् परोऽन्तिं परुगस्परि एवानो दुर्वे प्रथम सहस्रेण सहस्रतमेव दुर्वाङ्कुराणिं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। तत्पश्चात् धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। वनस्पति औषधभूतो गन्धाद्यो गन्धोत्तमा सर्वदेवानां तपोयं प्रतिगृह्यताम् आज्यं च वर्ति संयुक्तां वनिनां योजितं मया दीपं गृह्णाति देवी सहस्रयोग्यं तिमिरावमाग्रा वैतेभ्यो सर्वेभ्यो देवदेवताभ्यो नमः। धूपम् आग्रापयामि आवैतेभ्यो सर्वेभ्यो देवदेवताभ्यो नमः। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि आवैतेभ्यो सर्वेभ्यो देवदेवताभ्यो नमो नमः। अथ भगवते श्री अथ भगवते अथ प्रार्थना ओम अथ फल प्रार्थना ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्यं रक्षक भक्तानां वयं कर्ता तदव भवा नमद्वै मातुर कृपा सिन्धु चरमातुर गज प्रभु वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छिता तदनेन बलदानेन बलदो सदा मम फलानि वै पुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि प्रणमामि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्ने। ओम भगवते श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि प्रणमामि च भगवती त्रिगुणात्मिका दुर्गा देव्यै च पूजनम्। ओम शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यर्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यशुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। लाभास्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां मिन्दिवरस्यामूर्धेऽस्तु जनार्दनः। अतः आचम्य आसनं शोधयेत्। ओम पृथिवी त्वयाद्या लोका देवी त्वं विष्णुनादिता त्वं च धारय मां नित्यं पवित्रं कुरु शासनम् अपसर्पन्तु ये भूता विनाशिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अवक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभेत्।
अस्य श्री जय दुर्गा मन्त्र च नारायणी श्री गायत्री छन्द श्री जय दुर्गा देवता दुर्गे दुर्गे बीजम रक्षणी शक्ति विश्वाकिलकं पूजादो न्यासे विनियोग ओम नादृश्य नमः गायत्री श्रीमंत्र मुखे मा जय दुर्गाय नमः देवताय नमः हृदय दुर्गे दुर्गे बीजाय नमः गुह्ये रक्षणी शक्तये नमः पादयो स्वाकिलकाय नमः सर्वांगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये अस्तु प्रक्षाल्य तत्रादौ करण्यसं दुर्गे देवी धूप दुर्गे अंगुष्ठाभ्यां नमः दुर्गे तर्जनेभ्यां नमः दुर्गाय मध्यमाभ्यां नमः ओम भूरसि भूतरक्षिणी अनामिकाभ्यां नमः दुर्गे दुर्गे कनिष्ठिकाभ्यां नमः रक्षणी कर्तलकल्पिष्ठाभ्यां नमः दुर्गे दयाय नमः दुर्गे शिरसि च दुर्गाय शिखाय भूषत् ओम भूतरक्षिणी कवचाय ओम दुर्गे दुर्गे नेतदाय भोगट रक्षिणी स्वाहा ओम अस्त्राय फट् विद्युताम समप्रभां मृगपति स्कन्दास्तां भीषणां कन्यामि करवालकेटविलसततस्ता विरासेवितां हस्तै चक्रगदा च केटविचिकां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनात्मिकां सचिधनं दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ जटाजुटसमायुक्तां मन्देन्दुकृतशेखरां लोचनत्रयसंयुक्तां पूर्णेन्दुसदृशाननां तप्तकाञ्चनवर्णाभां सुप्रतिष्ठां सुलोचनं नवयौवनसम्पन्नां सर्वाभरणभूषिताम् विधिगुय गोत्रित्वं गृहास्पत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान्महेश्वरी यथा भगवत्या दुर्गादेव्या स्थापितकलशेभ्यो नमः वर्णोच्युत्तम्बनमसि वर्णतं वर्जनीस्तो वर्णोचित सदन्यसि नमासिरपुषि कलशस्थ वरुणदेवताभ्यो नमो नमः वश्री कलशस्थ वरुणदेवता या गच्छ या तिष्ठ यावत् भवत पूजां करोमि तावत् त्वं सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदो भव भगवती स्थापित कलशेभ्यो नमो नमः वरुण कलशेभ्यो नमो नमः भगवती स्थापित वरुण कलशेभ्यो नमो नमः चन्दनाक्षत पत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि श्री आवैतेभ्यो स्थापित देवी देवताभ्यो कलश वरुण देवताभ्यो नमो नमः अथ ध्यानम् जटाजुटसमायुक्तां मन्देन्दुशेखरां लोचनत्रय संयुक्तां पूर्णेन्दुसदृशाननाम् अथ श्रीपुष्पसङ्काशं सुप्रतिष्ठां सुलोचनं नवयौवनसम्पन्नां सर्वाभरणभूषितां सुचारुदशनाथद्वदपि नोन्नतयोपयोधरां खड्गत्रिभङ्ग स्थानसन्तानां महिषासुरमर्दिनीं त्रिशूलं दक्षिणे विद्यात् खड्गं चक्रं तथैव च तीक्ष्णं बाणं च तथा शक्तिं वामतोऽपि दिनोदतः खेटकं पूर्णपाशं च पाशमङ्कुशमेव च घण्टां च परशुं चापि वामतः सन्निवेशयेत् अधस्तान् महिषं तद्वद् विशिरस्कं प्रतिज्ञां सरच्छेदोद्भवतु तद्वद् दानवं खड्गपाणिनां हृदिशूलेन निर्भिन्नां तृतीयग श्रीसं विभूषितं रक्तकृतिकदाङ्गं च रक्तविस्फूर्जिते क्षणं वेष्टितं नागपाशेन भ्रुकुटिकुटिलाननं वमद् रुधिरवक्त्रं च देव्या सिंह प्रतिष्ठितां देव्यास्तु दक्षिणं पादं महिषोपरि संस्थितां किञ्चित् दुर्ध्वं तथा वाममङ्गुष्ठं महिषोपरि रक्तायमानं तद्रूपमपरै सन्निवेशयत् विद्युद्धां समप्रभां मृगपते स्कन्धास्तां भीषणां कन्याभिः करवालकेटविलसतद्वताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाचिकेटविचिकां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनात्मिकां सचिधनां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगां चूलं भुजण्डीं शिराशङ्कं सन्ददतीं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाचमद्युतिमास्य पादशकां चैवेमा कालिकां यामदौ स्वपिते हरौ कमलदौ अन्तं मधुं कैटवम्
अक्षस्रः परजं गदिशकुलजं पद्मं धनुजकोण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं सर्वजलजां घण्टासुराभाजनम् शूलं पाशुदर्शनजतिं मर्तै प्रचन्नाननां सेवे शरीरमर्दिनीं महालक्ष्मीं सरोदस्थितां घण्टाचूललाञ्छङ्गमुसरे चक्रं धनुचायकम् अष्टाब्जतिं घनान्तरितत्सितां तुल्यप्रभां गौरी देहसं भवं त्रिजगतां माधारभूतां मां पर्वा मात्र सरस्वती मनभजे चुम्बाई दैत्यार्दिनी भगवती श्री त्रिगुणात्मिका दुर्गा देव्यै नमो नमः ध्यानं समर्पयामि भगवती त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमो नमः षष्ठदिनस्य आवरण भगवत्यै नमः आवाहनं समर्पयामि यही दुर्गे महाभागे रक्षोत्तम सर्वगे आवाहयाम्यं देवी सर्वकामार्थसिद्धे रक्षां कुलं सदा भद्रे दुर्गे देवी नमोस्तुते सर्वविघ्नहरे देवी सर्वपापप्रणाशिनी यज्ञं रक्षमा देवी पुत्रपौत्रादि प्रवर्धिनी असुराणां क्षयकरी सर्वशत्रुविनाशिनी त्वं लक्ष्मीस्त्वं च ब्रह्मणि त्वं गौरी त्वं च पार्वती दुर्गा भगवती त्वं च चण्डिके चण्डी नारायण इति च कौमारी शक्ति वैष्णवी चैव शारदा त्वं सरस्वती आगच्छ पर्दे देवी दैत्य दर्पविभूषिणी पूजां गृहाण सुमुखीं नमस्ते शङ्कर प्रिये सर्वती तुमयं देवारी सर्वदेव समन्वितं यं घटं समागच्छ तिष्ठति वै देवगणैः सह ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा भो भगवती दुर्गे देवी आगच्छ अस्मिन् घटे निज परिवारै सह सुखं चिरं तिष्ठ यावत् पूजां करोमि तावत् त्वां सुस्थिरो सुप्रसन्न वरदो भव ॐ देवी सिंहासनाय नमः ॐ मण्डूकादिपीठदेवताभ्यो नमः ओम विष्णवे नमः आग्नेयकोणे ओम विष्णवे नमः ओम विनाशिवाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम श्री सूर्याय नमः ओम देव्यै नमः आसन देवी सपरिवारेभ्यो नमः आसनं नाना पर्वासमाकीर्णं नाना वर्णविचित्राम् आसनं कल्पितं देवी प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते तव पादयोगपाद्यम् गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो आनीतं त्वयमुत्तमं पाद्यं तेऽहं प्रदर्शयामि गृहाणां परमेश्वरी पादपाद्यं समर्पयामि त्रिगुणात्मिका दुर्गादेव्यै नमः अस्तयोरर्घ्यम् ॐ गन्ध अक्षतैश्च सहितं फलपुष्पं युतं तव अर्घ्यं गृहाण दत्तं मे प्रसिद्ध परमेश्वरी अस्तयोरर्घ्यन्ते मुखे आचमनीयं जलम् इमम् आपो मया भक्त्या तव पाणिर तले पिता आचम्यत महादेवी पिता शान्तिं प्रयच्छमि भगवती त्रिगुणात्मिका दुर्गादेव्यै नमः ओम आचमनीयं जलं समर्पयामि आचमनीयं जलान्ते स्नानीय जलं समर्पयामि ज्ञानमुद्रे भद्रकाली दिव्यमूर्ते सुरेश्वरी स्नानं देवेशी नारायणी नमोस्तुते तत्पश्चात् स्नानीयं जलान्ते मधुपर्कं समर्पयामि
ज्ञानम् ओम मधुपर्कमियं देवी दधिमध्वज संयुतं ब्राह्मणं निरुपतं पूर्णं ज्ञानदेवी ईश्वरी महेश्वरी ज्ञानदेवी महेश्वरी भगवती त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः मधुपर्कं समर्पयामि अथ पञ्चामृत स्नानम् ओम पय पृथिव्यां पय ओ खदिको पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोदापय सति पतिश सन्तु मह्यं पय स्नानं समर्पयामि भगवती श्री त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः पय स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि ओम गंगा गोदावरी चैव यमुना च सरस्वती ताभ्यां स्नानार्थमानितं तोयं ते प्रतिगृह्यतां शुद्धोदक स्नानान्ते उत्तर्ध्वनं गन्धपुष्पाद्य संयुक्तं कस्तूर्यादि सुभाषितम् अङ्गोदतनकं देवी ज्ञानां परमेश्वरी गङ्गोदकं परमानन्दबोधाब्धि निजं मौनिमग्निर्निजं वर्तते साङ्गपाङ्गमिदं स्वस्नानं कल्पयामि सुरारिते स्नानाङ्गमाचमनीयं जलम् दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा दुर्गादेव्यै नमः वस्त्रयुग्मानुभावि पुष्पाणिं समर्पयामि निर्मितं तन्तुभिः सूक्ष्मैः नानावर्णविचितं वस्त्रं ज्ञानमे देवी प्रीत्यर्थं तव युग्मकं सौभाग्यालङ्कारानुभावि पुष्पम् अलङ्कारान् मा दिव्यं नानारत्नविनिर्मितं गृहाणां देवदेवेति प्रसिद्ध त्वं प्रसिद्धसुरनायिके चन्दनम् मलयाचलसम्भूतं कुङ्कुमाङ्गुरभासितं मया निवेदितं भक्तगृहचन्दनं प्रतिगृहतां सिन्दूरम् उद्यदादित्यसङ्काशं स्त्रीणां सीमन्तभूषणं मया निवेदितं भक्तेन विरालङ्करणं दिव्यं सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम् अथ अभिरचूर्णम् चन्दनाङ्कुर कस्तूरी कुङ्कुमद्रव समितम् आभिरचूर्ण रचिरं त्वं गृहाण दिगम्बरी अथ रक्ताक्षतम् ओम अक्षतां सुराश्रेष्ठे कुङ्कुमेन च रञ्जिता मया पार्णि दिव्या अक्षतां प्रीत्यर्थं तपद्गृह्यताम् अक्षतान्ते यवतिलान् ओम शुभ्रान् यवन कृष्णतिलान् नृत्य जगद्भवां सर्वदेवप्रियं देवी गृहाण जगदम्बिके पुष्पाणि तुरीयवनसम्भूतं नानागुणमनोहरं सारथीयमिदं पुष्पं गुह्यतां सुरवन्दिते पुष्पान्ते पुष्पमाल्यानुभावि पुष्पाणि माल्यादीनि सुगन्धीनि ग्रन्थितानि प्रयत्नतः मयार्तानि पूजार्थं गृहाणां वरवर्णिनि बिल्वपत्रानुभावि पुष्पाणि अमृतोद्भव श्रीवृक्ष भद्रपाल्माल्यमिदं शुभं गृहाण परमेशानि वरदा भव सुव्रते अंगपूजनम् ओम महाकाल्यै नमः ओम मंगलाय पादौ पूजयामि ओम मंगलाय नमः गुल्फौ पूजयामि ओम कात्यायन्यै नमः जानुनीं पूजयामि ओम भद्रकाल्यै नमः औरं पूजयामि कमलायै नमः कटिं पूजयामि शिवायै नमः नाभिं पूजयामि क्षमायै नमः उदरं पूजयामि ओम उदरं पूजयामि स्कन्दाय नमः हृदयं पूजयामि नाना अस्त्रधारिण्यै नमः बाहुं पूजयामि महिषासुरमर्दिन्यै नमः कंठं पूजयामि जगन्मय्यै नमः मुखं पूजयामि जगन्मय्यै नमः दन्तान् पूजयामि जगद्धात्र्यै नमः नासिकां पूजयामि उमायै नमः नेत्रे पूजयामि सुरवन्दितायै नमः कर्णौ पूजयामि विन्ध्याचलवासिन्यै नमः ललाटं पूजयामि सर्वेश्वर्यै नमः शिरं पूजयामि
दुर्गायै नमः सर्वाङ्गं पूजयामि भगवती त्रिगुणात्मिका दुर्गादेव्यै नमः अङ्गौपाङ्गं च पूजयामि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि भगवती श्री त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः ओम वनस्पति शतभूतो गण्डाद्यो गण्डोत्तम अग्रेय सर्वदेवानां दुपोऽयं प्रतिगृह्यताम् आज्यं च वर्ति संयुक्तां वनिनां योजितं मया दीपं गृहाण देवे च त्रैलोक्यं तिमिरापम् ओम धोरसेद्धोर्भधोर्भन्तान् दुर्भतं वयन्दुर्भमः देवानामतिपनितमगो तस्मितमं बभृतमञ्जुटतमं देवौतमम् वनस्पति शतभूतो गण्डाद्यो गण्डोत्तम अग्रे सर्वदेवानां दुप्पयं प्रतिगृह्यतां भगवती त्रिगुणात्मिका दुर्गादेव्यै नमः आरापयामि आज्यं च वर्ति संयुक्तां बलिनां योजितं मया दीपं गृहा देवे च त्रैलोक्यं परमेश्वरी भगवती त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि यदा भगवती श्री त्रिगुणात्मिका दुर्गादेव्यै नमो नमः नैवेद्यम् अन्नं चतुर्विधं स्वादु रसै सर्विसमन्वितं भक्ष्यं भोज्यं समायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतामतः पानीयं जलं कर्पूरैलसमायुक्तं स्वच्छं स्वादुशीतलं पानीयं मधुरं दत्तं तव प्रीत्यर्थमादरात् कर्पूराचमनीयं जलं कर्पूरवासितं तोयं मन्दाकिन्यसमाहितम् आचम्यतं महादेवी आजं तं दुर्गे कल्पितं जगदीश्वरी कर्पूरमिष्टजलं समर्पयामि तत्पश्चात् करद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि ओम गन्धपुष्पगन्धकर्पूरसंयुक्तं कस्तूर्यादि सुभाषितं करद्वर्तनकं देवी गृहाणां जगदीश्वरी फलानुभवे फलं समर्पयामि फलमूलानि प्राप्तानि ग्राम्यारण्यानि यानि च तानि स्वीकुरु सर्वज्ञे मम उपरि दया करो सत्ताम्बूलं समर्पयामि ओम तुगीफलं दिव्यं नागबलयुतं एलाचूर्णादि संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतामतः नारिकेलादिफलानुभावितं ताम्बूलं समर्पयितं फलं मया देवी स्थापितं पुनरुत्सव तेन मे सफलावाप्तिः भवेत् जन्मनि जन्मनि अतः दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थो मेम बीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदात शान्तिं प्रयच्छ मे हिरण्यदक्षद्रव्यं समर्पयामि तत्पश्चात् सुगन्धितद्रव्यं समर्पयामि पुष्पसारमिमं स्वच्छं सुगन्धिं सुमनोहरं प्रीतिदं सर्वलोकानां त्वं गृहाण दिगम्बरी त्वं गृहाण दिगम्बरी तत्पश्चात् निराजनम् ओम निराजनं तपत्पुरः करोम्योज्ज्वलदीपकै गृहाणतीरतैलाभ्यं सम्भवै शक्तिसंयुतैः जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवा दात्री स्वास्वधनमृते कदली गर्भसम्भूतं विद्युदग्निसमप्रभं कर्पूरदीपदेवे श्रीगृहाणां जगदम्बिके आदर्श दर्पणम् ओम दर्शनेन तुमितश्च हिपोपचारेषु जलप्राधानिकेषु च गृहाग्निमं गात्रावलोकार्थं दर्पणं सुरसुन्दरी तथा चामरं डोलयामि ओम शशाङ्ककरशङ्काशं हिमड्डे हेमडिण्डिर पाण्डुर प्रोत्सयारुद्रित चामरमरवल्लभ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वासोदनमोऽस्तु ते
नमोस्तुते देवी नमोस्तुते व्यजनं दोलयामि वह्नि वर्तं कृताकारं मध्यदण्ड समन्वितं गृणत्वां व्यजनं दुर्गे देहस्वेदां पनुत्तये ततः जप प्रदक्षिणा जप मन्त्र जपम ओम गुयते गुय गोत्रत्वं गणात्मतकृतं दपं सिद्धिर्भवतमे देवी त्वत्प्रसादान्महेश्वरि भगवती श्री त्रिगुणात्मिका दुर्गा देव्यै नमः सम्भवम् मंत्र जपम अर्पयामि तत्पश्चात् प्रदक्षिणाम् यानि कानि च पापानि तन्मान्तर्गतानि दत्तानि सर्वाणि प्रदक्षिणां पदे पदे छत्रोपान आदिनुभावे छत्राउपानानुभावे षष्ठमदिनस्य पूजनम् ओम चण्डं विरम्मा चण्डमायां चण्डमुण्डभ्रमरुदिनीं तं नमामि देवी चण्डिका प्रार्थयाम्यहं चण्डिका देव्यै नमो नमः चूलकोपवस्त्रानुभावे पुष्पाणिं समर्पयामि भगवती त्रिगुणात्मिका दुर्गा देव्यै नमः पद आरती शशाङ्क मरशङ्क समीनडेन्दुर पाण्डुर प्रोत्सया रचुद्वैत चामर मरवल्लभ
ओम स्थिरो भव बिडभङ्गाचर भव वाज्रवान्न पितृभव सुखदशमग्ने पुरी खवाणरि ओम आरात्रि पार्थिव गौरज वितुर प्रायुधामवे दिव ददा गौजिव्र्यते विधि तथा त्वेकं वर्तते तमाइन्दगौ अभि प्रजननाम्बे अस्तु दश वीरगौं सर्वगणगौं सतये आत्मजनि प्रजाजनि पशुजनि लोकजन्य भयजनि अग्ने प्रजां बहुलाम्बे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मात् दत्तग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा अथ भगवते श्री मुक्तिनाथ नारायण भगवानस्य च आरार्तिक्यम् आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यानुग्रहणं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्याते आत्माभिवन्दनम् अस्तु प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम जजनेन जजमयजन्त देवास्तानि धर्म्याणि पदमान्यासन्न ते अहनाकं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रचैरसायने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरूपै श्रवणो ददातु स्वस्तिजां राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं महाराज्यमयं द्विपदमयं समन्तपर्यन्तकायायै स्यात्सर्वभौमं विशुद्धकुशुद्धो विशुद्धो मुखो विशुद्धो बाहुर्विशुद्धो स्वात्सम्भाव्यन्दमतिसम्पतयद्या भावो मे जनायन्तु देवाय कदन्ताय विन्मये वक्रतुण्डाय धीमहि
नोदन्ति प्रचोदयात् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सरस्वती च विद्महे विद्यादात्री च धीमहि तन्नो पाणि प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् श्रीमन्त्रिका बकुलचम्पक पाटलादरि पुण्याकदाति करविरलशाला पुष्पैर्बिल्व प्रभा तुलसी दलमाल देवी त्वं पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसिद्ध नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालदूमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आवैतेभ्यो सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमो नमः भगवती श्री भगवते दीपस्थानारायण भगवानाय नमो नमः श्री कलशस्थ वरुण देवता श्री गणेशाम्बिकाय नमः कलशस्थ वरुण देवताभ्यो नमः भगवती त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तस्तु मे अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अनुजं मया दासोऽयामिति मां मत क्षम्यतां परमेश्वर परमेश्वरि भगवती त्रिगुणात्मिका दुर्गादेव्यै नमः क्षमां याचयामि।